amamuta Debo fruit twist never stand in the way never stand fruit twist never stand twist atengo ko muzungu no jumanya ko bakuje atengo ko nayo uruke bose atako ko kabwe niyo to kemanye ko kuko nibagete ko pokazi gandangira rwigirwa nje nokoraho azana umanyangu kikoba nomabu rwigirwa aho rwigwera kwija check ubu ntahise bayibwe wishika kamanya rwigirwa nje kuri cyo kikoba bashango yisi yuwe iki kigambo cy'uwagande cyo nabakizanze hata mazima kwa kubemero kahita doktorizo najaka fundi ni wadaktawa kawizira na buri wote na mabuzakije yamutere chikatu unaona rero masubare tana mabuja karabali waragenda ukabulirayo hano wenda nyikiwa bugwira Pastor nani shaba gwebye byo natube tuberekere ari nshongeye ndese yashongeye kuresire kashikande june nani nendo tubwite nimwera kugitwa atsi kandi izuba ryo kugitwa kandi mwariteka ryari gisha kwera Itchojo. Chojo ka wabakari. Yanda yamugwine Pastor nendo tubwite marate nchwa mushaho Kokati chakare byari ya Chojo wanyise cyane kiro mukeshongoro cya Sulaimani esurisha ya mushorongo gwakana ntagira ati kunabire nabarugaho nti narewogo uwo mutuma gwanje ukunda namukwata nayanga kumurekura okusya ubu namushyikize omunju yamawe hatugwa kari trera kunga kuyarebera ugo umutima gukunda yajya utingwiza kumurekura ninyiza kuguma nawe ninyiza kumunyweza kusyo ndamusyo munju yamawe kinzaro mu kishengeke hate kintu cyo wagora cyenyine kamurigire hare konko mukwasire mpaka aho mpaka izoberi ubu wasara kugira ngo musyo mukenye cyoha cyanyoko Chozo ryo musije uryo musije itiya mugonga kamwenyo hati ecyo kubagita n'ikirungi munonga aho kuba urede mukamwagiro mbazire ba nyamwira babahire migisha babikirize kugenda misho aho kwa nore kuyagiye kuburaho tukantu zo mu naku urwo gukora ki tukantu mu izobe ryo kubagita ryo kugitwa hori yenyine nganyicakare izobe ryo ariko rwo musaruni ntwabiri ya biro konka hati tukuzaga ko process ejo yona hata kintu kwetaga muhwa abantu bangahi uwo mubabiro bashatu bana nitwetaga best man waje hato gunwe best man nyomba giti kashaka muhanda tubere best man kama handa taka kubera best man ako no wozirwe nawe nitwetaga umushija uwarabiro mu process inzozumu wagisirwe umushija wagisirwe umunyambita twagu Steven karya katwarjero mu mbaga yo kwesa kwira kandi hari imbaga nubwo Steven ati chinchari chakurwa hanga cyo chamwa hanga ranga yachikora nani chwera iwe hata nambwenu kine nshonge kubazibira kubagira ahabwe nshonga omumateka omugore toshimikwa no mugita zazarengiri 11 zo mwabazo ezo no wataho mukiragiro kandi n'ikindi toshimikwa no mugita amakanisa gagakingire nk'amadirisa konka turi mu mwanya guru open kandi n'ikindi bible netugire babiri ninga bashatawa beteranire hamwe umwoyo gumwe ruhanga ry'abarwa hagati yabo tukireba eji niyo kanisa mazima gargo tine chikubaye meso gukora ki
okubagita mukawo umuntu omwe hati empeta just nakamanyiso wakireba tumwine empeta eshaheze just ako nakamanyiso konko mukoro mukuru no kubahongo misho ga Ruhanga mukamanya ngo mwabo mbere gumwe ningo shange babazi iguru rikabamanya kikaba cyaho shange ninga babazi mwine empeta mwine empeta mwamutazine ekyo cyo kikuru konka just ako kabakamanyiso kugira ngo bano utambura mu bantu bagiye ngo nanka bambe akagitwana wore kagira ki empeta ukata no buyiro buninde abana batombaje n'abazwire kandi bata hati nyebuza byo bamanyisa ki so mbwenu erizoba nakubagita then thendura umukorogwe konka ntaga bagisire rekamba shomero mu kitabo cya Matayo 11:15 Bible negirete umushija nico asigera hishe na nyina akaguma no mukazu we nabo bombi bakahinduka umuntu omwe baba batakira babiri kureka omwe nahabwecho ecyo Ruhanga yaterine hamwe omuntu atari kitanzi Ruhanga yeza kubaterana no bosigiroheka yasho na nyoko na nogu arwo mukayise na nyina mugenda mba mutakira babiri muhinduko mbirogo nimba planninga kimwe nka family nimba mukore ikintu kimwe mbwenu bishemu ece kimwe atanda n'ikintu kirungi munonga nambwenu reka tuzapati eyo kubagira hata nanimba shabantu murebane hati chojo noiza kugambira ogu no kuterebera hirebe rukora ebirahirebe mbakweta chojo ha chojo amoni nyowe chojo amoni ninkuraganisa twara kuba umukazi wanje kandi ninyikiriza okuguma nawe omubworo omubwiga omunaku no mukushemererwa kurugera izoba no kusya biro byona ati omugoro mucyara izina nirihe rya kabiri Nyamwija Agnes kukashiya natakugita hone rya cosho gatwabire bamwe Daudi we aska washererwa mnonga mashemero ngamurenga ati wakoraga nsomwami wawe nyowe Nyamwiza Agnes ninkuraganisa okuba omukazi wawe omubworo omubwiga omubusasi no mukushemererwa ninza gukora umwuga ganje ko mucyara kuruga hati nebiro byona mbwe nimbashabira omuzina rya tata neryo mwana neryo mwoyo rukwera mugende mukore amaka hatire kinchona ekikubasa kubatanga kandi obwo omwoyo wa Ruhanga aguberwa hagati y'emitima yanyu ekitanda cyanyu kibe kirukwera kurugera izoba nebiro byona amen manya tate chabaho ikani mama mama numarungi mama nakushemererwa mazima mama mbona kureba nawe muri yesha nakwakira mwana we yesha mama konga mama mbire ninkumisinga akina chitete kunyuma nkarukundo ya mama nangwa ya tata ora tata okwe ine kutana na tata jene pare na chidevu na buri kimwe nabo ni ya tata lete yawe ni murwana mashija no kukazana ndari mwana wanje nacuma ngo gakora usasuro kunaga ho na nikegende nangwa mucyara tukugira ngo ni wa munagireho kugira ngo ecyo njya ekizubu ninyi abo kwa kuntara kubinjiri ninga kakoya kanende jo kakunda goko
umwana kandi aza kuba kurira kumangu niwe nyina niwe ninyishe tubijya atine shuma mbene none ngira ngo tuyone tusasire kama hano nganywa ati nyine buzibu nyine buzibu na muzira wanje we na wenda abo shonga turebire binda bakuzara abana bakaba ninga kutwarenda bakaziye mu bakazinaga ninga bakazara abana bakabanaga babarebireho bakabanaga hantu habi ayo batakubasa kubabona kokanywe mama kanteka hanta harungi aho umuntu akubasa kunyi yo munyambabazi akantwara kandebera mbene tusasire maze kirungi ukanzara aho wantire tata yanyeho ni ukano umureba yabirari niwe ninja aho wabiro kurwambiro takureba tato ko taranteke Mini sima kugira ngo nkuzire kuri yabirari rero nkarwongana kanyeho yandebera nakura tata tinkwini ho kuzibu kuya naranga rwakaterga akata kuta namazi matinkuzire na mama konga akaptaho nango sime mbonjesha no yangushonto yawe tachiru wenu we yarakye no kwenyota ka kwasire ho gushe wacu we yakina kwe no kurebera hana buri kimwe we yakina bukora mwe nyonisha bo sasire nanyahi ahintandikire ni kuragani sebisigire niteko kugwana ndabye kirareme kindemo ko ukabikinkubasa de kukikura nyine buzibu ni bishikana bane kindi nabwo tukijyaho ibyo ukijyaho ku mwargo ho buri atukumpeza mshungizo wana kuwa wakadingo benezo wakadingo ngamba nawe ngo kukinkunki mugambera banza nawe yayekanga mu kugira ngo ninka munyanya kandi wowe no shoni wowe newenka bino mushobora uranje tukunka munyanya unto munyanya ko wagambira mutano wanje ngo amutekire ndikunka mutano wanje nawe nyine abereyezere kumutwara ndimwe ni cyaho ho bwire butakakikire ndimwe nuko kanyo ko umuntu mukuru tinimba manyege abana namanya guyagaraka aho kamureba yinende kwatwira ari kumureba ari kumubara mekintu cyo mugasho tunubaza kumuhahaza mwirukaze ningo muhuzo mukomu ndimwe nayina buje ngambe niwe ukaze cyanje mezaho nawe kuyakicenga ajya ati nyine shunga amutuha agarika ajya gutubwito no kugitwa amutuhaje kana makuru marungi tata bantumwe haza no yaraje mojo murungi no tungo to yawo no kumanya ko yigiza kantu umwana no mwana rike mazuma eshara yanje konka yayicirira eshara yanje yayicirira eki nicyo ntwire nishabara hanga nicyo ntwire ninyetenga kugira ngo naza kutasya ubwire banje mwena mube muriho ganga yakikora ndiyo nimbareba mbine kiti kiroto hanga ningusima we bari dushikana hatikindi batwakira mu mbozo wareba yoko naza kutebeze nayo hati mwana ka imana musajya ntonde hona shashazi kamuntu mutakabire bukuja umwishi mwamureba ngozi zabya nizo zabindesire ati nyoni cyo nibyo inangire kutebeza cyo mpika hano ndera na mama byaguruko umutwe era umwana nagumenye biko kuza amashomero ko ganyo ati mwene cyabaho ashi no jabwe twahikayo twahika aha kona aha yashesheshi aha ruguru awache yamani masiko aha ruguru awache yamani masiko nkaho ahabi terana nyamwiza misho Chiza yekanga choja yekanga aburwe bigamba tureba ari nyamwiza twena twekanga twahita nukikayo nyamwiza nuwe hebya Antonde akera kize kimaha mukashagashi bamukoneye cyimana tumwakire kitwakora choja mbona nahirwe nakubwine twire ni inkwenda kwikirize ngo ikomuka amukwatira tushuma turonda pasta tumushangwe ko mu bikwijo mu rutocho ko hanze mukashabye hanze agambira pasta atiwe ni nkushaba ututere mpeta pasta bashabiro mugisha abagita ati n'abanyampeta ndiko makura ginankureti oga kandi kambaga mbere cojo kunyoniza kumutangiza bona shutaga mbere nako yukatamuke koti nanye kemera ho kababaho nga hatata yashemererwa munonga yatara yuwe yakarkwirwaga babajwe kanepeta babagita bueno atogo n'ubugito tusibiro mashemererwa ko ecyabo cyabakale kogagani ukugindi cyujujuga hone shosho okugaba nijezo nasomanye niza kumucyereza mujenyisi amanyire ninya yamanya ngo abujya tonza kora ubugenyo bwawe kuturazi twazagara kutebeka nusobweyi umwishina baza kuyange cyagaruka kire cyamubaho hati nico ya nico ya teka umwana ugukareka n'amajezu nawe wiyakara mutoro wa pasta sitiya yanga pasta nawe nico ya naenda ya umanya kokara kuri muntu gwe n'utuba kurugaro nuguruguburi
Unashimo mucyaro tutaho umuntu. Tutaho umuntu. Akire kakagenda bro. Kakagenda mazima. Ati ni mani yesande natakurebere. Ufumbone kwata makanto kusigara ryo waburije mati byo kuzengera tujya kirime. Abanyankore binde fumu. Ngo bwenda makabututura. Ni bututura ko ngano reba. Byona ni byetagwa. Namazima ubujunani kandi bantumwe ubufumbo nyo kandi mangu ni bubi. Ushanga abantu bakungira ngo kutasya ni kubi. Yes. Byona tukujya biri straight. Konka nyine indebe bibuza to kundo bwa smart kundo. Umucyara wasigana agamba ki? Azo umucyara arire kuruta taine buze. Arije namwe nuko kubambyabe nabo mpura kana kakuzana je. Ati nkiyitombeho nindiro mubwire emyenda ninjware yogize nyine kwera rikira kona ko. Ati nshemeriro mubwire bwa ino uza kushanga ngo nanye nabatata mwana we. Mwana mbirane zihinduka twanyirembe yaze kisigazi. Konka mwana. Ebintu bya rukunde ibi. Aha mwene bivuzabuze. Niwo mukura kwanje. Kakora nimpurira abantu nibajyanga urukundo y'amazima ekahwaho tekiro. Konka nanye niko nabire ninchimanya. Abo bigambe binabire mpure bimwe bikurgo mbantu mumanya ngo abantu tubashikunda by'amazima ngo abantu kare bakinteka mu nonga namangu niki n'amazima. Ata inijire nkakizurira nkamanya nti rukundo y'amazima kiro kandi teruwa. Enzira inakutwarize mu kubihuriye nyuma. Kakutwariza kubingenda kwita kandi nakora byingi. Konkiyo wanyereka ngo noza kunsasira. Wanyore ko tuyine buzubunanye umuntu shanga bo bakunkabandi bakwenda ngo nobwo nyite ndubyeho konkiyo wayereka ngo noza kundeka. Unsasire. Ukunsasira kwawe kindetire nanyo kweyombeka nahinduka umutima nabo muntu ahurire ati nanye nyineka nyine umucyara. Kare ndiyo ninjendo mumisho kandi ati nanye njyo mwana no kwegombe so muziri wanyu nanajya ati no mwana wanje kamuhanda. So hati kuri wayenzire kunzimurira kubi ukano kunyita ndugaho ninga unkuretero muronga ruzo gundi ko nkanyo kinabende to muro iworeta mizora zakarwo. Hati kumazire kureba rukundo y'amazima. Naye buzabwe nca beshongozi bingi. Na nabazani bingi ba filmu. Nabazana kandi beshongora bakujumirira rukundo. Ndikuyebuze kintecho nikireto akikonka shangire nshongeri yeji. Eriyem. Tabakucenga rukunde kikumanyisa. Rukundo eyine bintu byaye bye kugenda nabyo. Erimo kushemererwa kandi erimo kunyiga. Erimo stress, erimo kuteganisibwa. Hatko kushanga abo kugira ngo harime ibintu ebyo. Washanga utine kugumisereza, utine kwe controllinga hataho ni kurimo. Nene ndo kugumisereza kandi na no kwemanyiza kuyebwa ebyenyuma hati kebe wagambe byabireho arinye niwe. Hato kashanga nkweje shango naguma mbitiro mutwe ndi kubyijuka. Ebyo nibindetera rukunde ejo yandigamu uza no kunkora kubi. Yes. Asa namazima. Namazima kuba kunarebire engere yiwantwarizemu niho najunigwe wahereza kunyereka rukundo y'amazima nanye naye kwasa mukama nagira nto waye. Mami akabere kahiri. Muramushino gamba ati byase amagara uri kurundi ni nkore wowe nakanyiro mwame na dever ryo gutayine show wowe bari kurebera je muramu wanje bambe azayine nemico mirungi bambe koka mwami umuntu mu important arije ushasho munda kandi ishasho munda waba chikani nubunija kweta ngoje kuriya kamera nabanza natanaka watanaka ashu waba chikani reka kwera rikirira niwe reka kwera rikirira Hato mucyara wawe najya umugore ugira oti ati nashasho munda ati nyine sheshemi ati maya nimpura ngenda kujya katakura wayera rikirira ubwo mumazira mani na makana ni kaka utajya mwine kinateka te aiwa umukaza aiwa bari kora muri no mumazira mani
Numazira mano. Ye. Ati utakayera Humura bikira. humura. Azamwana rumangu n'amazima mwana. Umazira mano. Ye, umazira mano semerege. Ado nushasho utamucha. Ishasho munda. Ntanchiro kuwena. Ukagira munesheshe. Azogwe nabasa ko bari no mwuje umwana. Shimwe Congratulations. ato biro mutawusha urine target. Umure mucyara neza kubaje. Kare gendo teriza kamere nziza kwija kuki. Kare mwana. Kare. Tikariya ga kamera ko mucyara wateze. Rizana za karya amakuru mpaho ni marungi ko ngabona atakubicenga. Tachi ntsuro niko kufuno mukundu wa mwana. Umukundwa ni murungi. Umuwezi mu mucyara abo muwezi. Abo muwezi wo mushija. Nana akuwera mbintu bitari bimwe na bimwe. Niyo nkamanya ngo bumwe ko kutunga ko mucyara. Nuta sente nizitandika kwiruka. Konkati nshango bumwe niyo nkanye mbere saving. Mbere ntakusaving. Nzo mu hotel njya za mutwaro. Konkano manyato mu ahintunjira mu kazi na budget inzire 15. Tubisaho tuzirarira. Gende tubaze tuze kurya kamere. Iwe. Abantu bingi nibebuza rukundo ekiri kumanyisa. Abingi ne baraza batabyamire, abandi baraza ebateza n'emitwe. Nangwa n'abandi beyanga ahabwa rukundo. Abamwe nibeyita, abandi bita batahi babo ahabwa rukundo. Konka rukundo nikimanyisa ruhanga. Wabo tine ruhanga nobo tine rukundo. Rukundo nico kintu ekiri kusinga yo muhendo omunsomo yakiruhanga yatuhire. Konka okugifuna neyetaga okugumisiriza, okusasira, okweresa. Rukundo erimo butembo n'obushumo. Konka ebyo byona ko kuheza kubyambuka ohika haterire wabogumisirize. Abantu abingi abo butagumisiriza nebagira ngo urukundo y'amazima teruho. Abingi baba nibaronda abakundwa nibagendera hakubonera uko mbiri. Konka batakumanya ngokwe nikuhwaho. Kora akunda omuntu omukunde nko kwari oba ine figa oba tajine, oba ine sente oba tazine. Aha kube byensi nibyija bigaruka bigenda. Ekiri kumanyisa ngo omuntu kora abe wamukunzireho sente zahwaho nawe nuza kumureka. Aha kube ki wamukunzireho nikiba kitakiriho. Mureke tukundane nko Yesu yatukunzire akatufera. Rukundo nicyo cyo bugiga cyonka ekiruhanga rukutwendeza. Aha kube bindi no mushenyi. Nobwo kugira byo bugiga byone by'umunseji ukasinga abandi bona. Ukagamba n'endimi zona ukakizana ba marika. Konko tine rukundo nobo ine busha. Tugire rukundo tubone kugira ruhanga.